Ningizimu Afrika. Sikahla senyama safele emazweni indaba zabantu siyakhuluma kuliphoyisa maqoshwa imfene kula kube mbodla dokotela professor 2+2 awu kekhelami kunjalo kwaJoe kusazoba njalo futhi kwaJoe ngibingelele kakhulu ngibingelele abasibukele sibingelele nabasithandayo sibingelele nabo bonke abantu emhlabeni abakhathazekile nabangakhathazekanga nabazi abantu nabangabazi abantu thina sibathanda bonke abantu njengabelaphi bendabuko sithi usuku oluhle kwaJoe dokotela mkhulu namhlanje silapho emhlabeni ingana njengenjwayelo kwakubalumbe egcekeni umoya mkhulu kodwa sithe masingena la eparadise la endaweni yokulaphela hayibo uthula kuthethu kodwa before singene lapho umkhulu uqheka kanjani namhlanje wekwaJoe phela mina wekwaJoe sacatshwa thina safakwa insizi safakwa amabutho senziwa manje lento iyayicontrol uyambona ifana nesithunywa umuntu onesithunywa nje uyamuzwa ngisho ukuthi no lo muntu unesithunywa manifana nomuntu nje lana sike sibuke nje nalabo TV ukuthi hayi umuntu umuzwa nje ekhuluma ukuthi ayinyanga le ayinyanga lo uyamuzwa ugcobo ngoba umuntu into mayinesiphiwo ufana nomculo uyamuzwa ukuthi lo unomculo umculi lo futhi uphiwe ukucula manje kunjalo ke nami lezi zinto zami zangihlanyisa ziyangilawula ziyangifukuzisa nginje kwaJoe Sikahla senyama ngiyafisa kekhelami ukuthi namhlanje singene endabeni enkulu ethinta ukuphila kwabantu into engibalulayo ukuthi umkhulu kade agcina ukuvela social media yebo kwaJoe hayi kodwa hayi ngeke masingena la imoto ziyaphambana okukhomba ukuthi umkhulu uhleze busy kwaJoe umunye umuntu owazi ngomuntu umveli nqaba umuntu wakaNkulunkulu yazi kwaJoe ngeke ngithi abantu asikho isimo okumele ukuthi abantu masifike empilweni bese bayathuka ngoba kunomhlabeleli noma kunombhalo othi ningesabi ngokuba mina nginani so akumele abantu besabe makwenzeka izinto ngoba baze balahla amathemba kanti basengaba izinto ezinkulu emndenini basengaba izinto ezinkulu emakhaya basangafeza amaphupho abo wona lawo kuthiwa ngeke babe lutho ngoba akekho umuntu akufanele akutshela ukuthi wena uyilutho kulungile ke mawuthi wena kwaJoe usibani yilutho no kwaJoe indlela obona ngayo wena iyasijabulisa leyo ngoba ukubona kufana nombono umbono into engaphikiswa kodwa kwaJoe umuntu ngokaNkulunkulu umuntu namadlozi akhe nethunywa zakhe manje ke into ebalekile kumuntu abantu ababe nethemba ungezwa ngomuntu phila impilo yakho kwaJoe waveza enye into ngelilanga wathi kwaJoe thina la ekhaya la kwamhlabeli ingana siyaphoqa uma ngabe izinto sekuthi ayisenzeki ngendlela siyakhona ukuphoqa impilo yomuntu ishintshe kunesigodlo mkhulu ngoba sihleli la siyazi igodlo lakho ziningi la kuleli hlathi esihleli lo yebo kwaJoe kodwa kunesigodlo mkhulu engifisa sikhulume ngaso nasi esiphambi kwethu cishe sibone mkhulu yebo kwaJoe ngiyafisa mkhulu usidlule kusona ukuthi nanga umuntu uthi ekhaya ngavalwa mangihamba kubantu kuyabonakala ukuthi idlozi lami livalekile into zami ayinyakazi kodwa kuyabonakala khona ukuthi amandla okuya phambili nginawo noma khonto engenzeka kodwa ngivaliwe unayo nomkhulu u2+2 into ethi bafowethu sengisokole kakhulu sengifisa ukuthola into ezongiphilisa kodwa mhlawumbe futhi engenabo ubungozi angazi mkhulu noma mhlawumbe ngibeke kahle asiqalelana ke kwaJoe kekhelami asiqalela kwaJoe ngoba abantu abaningi njengamanje kuduma ukuthi bafuna ukunqamulela empilweni bese bakhohlwa indaba enkulu imsamo yes eminye imsamo kwaJoe iyakuvimba ukuthi ungakwazi ukuphumelela ungayilungisanga yona eminye imsamo ilikhuni ngendlela ukuthi kufanele ukuthi kwayona imsamo uklineke umsamo wakho ukuze uthi mawulanda into uyingenise ekhaya bese yasabela kuphinde kwaJoe kube kuhle lokho kuphinde kube kubi uthi wena uyalekelela ngomsamo bese kwaJoe wena ngoba unamandla uthi ngizobiza inyanga mina inyanga mhlawumbe yalingana izokhuculula la ekhaya sisize ngoba akusebenzi umuntu nemali kayihlali la ekhaya akukho kusha izinto zala ekhaya ziyabheda yes umuzi uyafadalala bese ubona ukuthi wena ngoba unamandla
bese uthi wena hayi mani ake ngihambe ngiyofuna inyanga ezobuya ilungise la ekhaya uthi uyifuna lenyanga kushintshe wona umndeni uthi umndeni hayibo wena usuzothwala ngathi lenyanga yakho ubheke lenyanga yakho this ngoba umsamo womndeni shuthi ngamanye amazwi umsamo muhle uphinde ube mubi ngoba kumanje abantu sebakholela ukuthi umuntu ophumelele noma ngafunda kangakanani kwathi bambonile lo muntu ewevuka aba nezinto ewevuka ezama ibhizinisi lineminyaka nje leli bhizinisi njengoba selilikhulu se12 kanti yini ukuthwala so ke manje kwaJoe kunento okufuna ngabe siyayikhuluma ukuthi no mina ngifuna bonke laba bantu abathi uma umsamo wakho athi umuntu mina hayibo ngisakhona ukwenza izinto ekhaya ngoba ekhaya ngimncane mina ekhaya asiboni ngeso linye noma asikholelwe entweni efanayo mina ke kwaJoe ngikulendlu okhuluma ngayo leyo ndlu ihlalele bona abantu abangasazi ukuthi bona bangaphuma babheke kodwa bayafisa ukuzama impilo yabo ukuze nabo bangafi behlupheka kusizani kwaJoe uyindoda endala uzolawula zingane uyindoda endala unazo ekhaya ngenxa yokuthi awunamali Dokotela kwaJoe awunazwi awulaleleki noma kufanele iqale kuwe akuqalwa kuwe ngenxa yokuthi imali iyipower without money no power futhi you are useless if ungenayo imali so bantu bakithi mnimzim Africa namahlaba wonke jikelele kusho gogologobile uthi iba nemali ukwazi ukuthi ivalue yakho nokubaluleka kwakho ngoba ngeke usakushintsha lokho kwaJoe ukuthi izwe lithi baluleka ngoba unemali yabona nje manje kwaJoe siya kuma election hayi ngangenisa ingisi njengoba nje kwaJoe hayi kwaJoe ushubuleke impela no man no power yabona kwaJoe kufuna ukuthi manje njengoba kuyovotwa nje nabantu ababaqokayo baba makhansela bakubuka nje physical Sikhathi sike basefele emazweni sihleli noma yayibona ukuthi kwaJoe abasayi ngokuthi bakubuka physical unemoto unemali sebakujaji sebakuvotela uyayibona bakhohle ukuthi lokho kwakho akukhona lokho sedlule lapho manje ke kwaJoe ngithi mina abantu asisukumeni madoda singafu ungenalutho uthola uthini mungena ekhakeni umuzi ufile uthola uthini mawuthi wenza izinto zingenzeki kube zikhona inyangi bekhona abathandazi bekhona abantu abangakulekelela inkinga yakho wena ukholela kakhulu kumngane inkinga yakho wena ukholela kakhulu kuzweni izinto ezikhulunywa ngabantu wemadoda indoda idela ngokubona kwaJoe ngoba egcineni lelo khaya uzongena uwedwa singekho thina ohluphe kuzufa yabona nje kwaJoe wathi wafika ku40 years ungenalutho hayi ngeke mfana ayikho ilotho sazoyiwina ayikho ilotho sazoyiwina uyele emsamo uyoncenca uyele emsamo uyothola ukuthi liphi kanti idlozi ehambelana nawe noma ke kwaJoe lo muntu wakungena kwaJoe uyena muphi bese uma wenza izinto wenze kuye ungenze nanoma yiliphi idlozi awungena yiwo wonke amadlozi kwaJoe ngoba nasemndenini abakuthandi bonke abantu mina baphilayo uyabona kwaJoe ngeke kwaJoe ngiqinisile kufanele ukuthi kwaJoe ube umazi umuntu okuyena okhala kuye mawushisa impepho wazi ukuthi ushisa uqondise kuba bese uncanca loyo muntu kwaJoe ukuthi yena ngokwazana kwemindeni akathi go through ehambele lapha nalapha bese bangezi laba abangcolile kwaJoe kuwe kuze laba abaklini ngoba wona khona mawubiza umsamo wabiza kukhona amavila kwaJoe abantu abafa bamavila hayi uyangizwa kwaJoe abanye bafa bangakazi baphathe ngisho imali uyangizwa kwaJoe kodwa manje ubahlunge uba nohlunga lokho yimi kwaJoe lokho bihlunga kwaJoe kulesigodlo okhuluma ngaso lapha isigodlo esiyinkiyankiya kakhulu kwaJoe ngoba kwaJoe lapha ila icelela khona umuntu ngokwakhe ngoba umndeni awufuni afake inyanga lana usuku ugxile kumuntu ngqo kwaJoe umuntu ozimele uma uthi nje ngidilana nangomshayi uthena nje ngqo mangithi nje ngidila nomshayi wezitha uyena nje ngqo lokho kufuna nguye kwaJoe angithi lento wona kwaJoe ayifune nguwe wena usupport umndeni
uyangizwa ngithini kwaJoe ayifune nguwe wena usupport umndeni akube nguwe kwaJoe olala uvuka usebenza kanzima umzimba ukhandle kuzube nezindleko bese wena usebenzela ukuthi ikhaya libe ngcono umuntu ozokwenza ikhaya libe ngcono nguwe ngoba manje mawuthi ubiza inyanga ekhaya kwaJoe uyingane wena ekhaya ukwazi ukufaka inyanga ingakho vele sebesole ekhaya mawubiza inyanga so wena vele uze kwa2 plus bese kuyalunga ngokwakho wena usupport umndeni mawuthanda umndeni ngoba izinto zala ekhaya wena kwaJoe akuzona zonke izibulalayo ezinye ziyaphilisa shwe Noma sabantu ziyakhulumisa ikhona into kodwa ngayithanda mkhulu wayisho wathi indaba yokulokhu umuntu efona kaningi oza sikenywa ngabantu sikwamhlabeleka nesejozini sedaction umuntu akavela athatha imoto kunensuku zokusebenza wayibala mkhulu wathi olwesine olwesihlanu umgqibelo isabatha isonto isu3 kwaJoe ozo3 olwesine olwesihlanu umgqibelo Saturday yeah izona insuku zokusebenza lezo kunjalo kwaJoe umuntu nje mayefika uyena oqhamuka eshona mkhulu kodwa singakayivali yana namhlanje khehla lapho siyazi ukuthi umuntu wabantu abantu sebayakwazi ngiyathanda ukuthi sidlule leyo ukuthi ubaba nomama wakho basaphila phinde futhi sisendaweni la oyakhele enkosi unyawo kunjalo phinde futhi unenduna la ewaziyo lo muzi ngiyafisa mkhulu sidlule kulento ngoba abantu abaningi banakho ukuconfuse ku2+2 kungazi ukuthi u2+2 uhlala yedwa esiqengeni ukuthi edabeni lokuthi kuthiwa kukhona umuntu osoqolekile kunomuntu osothintekile kanjani ngiyafisa sidlule nje kuleyo njengomuntu oyisakhamuzi ukuthi ubakhulule abantu bakho noma ama customer akho ngokuthi makhona othi ufikile kuwe waqoleka yini ekufanele ayenze makuthi khona oqolekayo ngifuna nje sidlule kuleyo ngoba isigcwele kakhulu lapho kuyinkozo oxhumana wekwaJoe uyabona njengoba ngakhile la ejozini kwamhlaba uyalingana mawuthanda esigodini sasedanishini ngitholakala kwaJoe olwesine olwesihlanu umgqibelo sabatha yes ake sithi Thursday Friday and Saturday senzele loyana uyacosha isizulweni ngisho ukuthi ke kwaJoe umuntu bazalwane akeze la kimi azi ukuthi nanoma ngayini ayifunayo uzoyithatha la nanoma yini mayisimqaka uzobuya la ekhaya kodwa ngicabanga ukuthi phela ungafika ukuthi asenze izipoko bese ziyaxaka bese uthi ubuya la kimi kwaJoe ubuyisi la kimi ukuthathile kwaJoe so nalapho ke kwaJoe abantu ngiyengizwe left and right kwaJoe kubuhlungu mabeqoleka ngoba ngeke umuntu ngize ngiqola umuntu mina ngihlala la edanishini ngihlala la edanishini wonke umuntu ofuna mina akeze uzongithola olwesine olwesihlanu umgqibelo ukuze yonke into siyenze kahle ngendlela bangafonelwa abantu bakholwe amafoni ingakho kwaJoe ngithi mina no more isikhathi sefoni umuntu ofuna mina njalo ungazofona awukaze uthi mokufona kuthiwa uthi abantu abafaka cash send abantu bafake into zobaphosela awuphose umusola ekhaya asipose kwaJoe umuntu ufika ngqo Ningizimu Afrika nizizwele sikhahle senyama safile emazweni endaba zabantu ziyakhulumisa gogo logobile salikwa Sempondo nazi inamba ku screen mkhulu cizelele inombolo ngoba ukhona lo muntu ozenza kunalabantu abazenza wena la kwamhlabelingane ngicabanga ukuthi ungabanye ababantu abashaya abantu kodwa nansi inombolo eqondile mkhulu icolo libize 072 737 8514 072 737 8514 kwaJoe number eyokuthi ufuna idirection hayi ufune mina ngeke ungithole efonini yini kanti kumele sikhulume efonini mkhulu efonini akulashwa akukhishwa ama price efonini hayi dokotela bengenzela ukuthi ngifike sengiyifit mawungekho fit hlala uyangizwa noma ke hayi ukude dokotela mangikude ungezi cinga aba around wena yes kanti ufunani kimi wazekhaya direction sihlale phansi ngoba impilo yomuntu kwaJoe ayikho lula mkhulu akufuni sidlale ngabantu impilo ayikho lula impilo yomuntu kwaJoe sathokoza kakhulu Ningizimu Afrika ngokuthi usibukele la khona si inakho production noma ikuphi siyafika yakho joyini